Tuan-tuan dan puan-puan, sila ambil perhatian. Panggilan untuk penumpang train ETS 9207 yang akan membuat perjalanan ke KL Sentral dan lain stesen di antaranya. Tuan-tuan dan puan-puan diminta masuk ke platform 1 untuk pelepasan. Sekian, terima kasih. Dan yang dialami, train to Padang Besar is delayed. KTMA apologize for any inconvenience caused. Memohon maaf di atas kesulitan yang dialami. Train to Padang Besar is delayed. KTMA apologize for any inconvenience caused. Train ke KL Sentral akan tiba sebentar lagi di platform nombor 1. Sila berdiri di belakang barisan kuning. Train to KL Sentral number 1. Please stand behind the yellow line.